Dobili ste Trendline Shop, mesto vaše sigurne kupovine. Molimo, odaberite opciju. Ako želite da proverite status vaše porudžbine, pritisnite 1. Za informacije o povratu robe ili reklamacijama, pritisnite 2. Za saradnju i veleprodaju, pritisnite 3. Za razgovor sa prodajnim savjetnikom, sačekajte javljanje operatera. Trenutno imamo veći broj poziva. Vaše vreme nam je dragoceno. Molimo vas da ostanete na vezi. Uskoro smo sa vama. Dobrodošli u Trendline Shop. Trenutno smo zatvoreni. Naša korisnička podrška radi svakog dana od 9 do 20 časova. Vašu porudžbinu možete napraviti na našem sajtu www.trendlineshop.rs u bilo koje vreme. Prijatan dan!